Nibyo Rayonsports yateguye press conference ku munsi w'ejo aho yagiranye ikiganiro gikomeye cyane n'abareyo muri rusange bari bakumbuye Uwayezu Jean Fidele. Ni mu gihe ku rundi ruhande hari amabanga akomeye cyane yagiye ashira hanze mu kipe Rayonsports mutamenye kugira ngo dusangire muri aka kanya, ni muze duhurire hamwe. Reba gato munsi yo video ubundi rushiyikire. Uwayezu Jean Fidele ikintu cyamugaragayeho nuko yisubiyeho icyemezo cyo kureka kuyobora ikipe Rayonsports, mu gihe yarasa nkaho asa nk'uzegura mu minsi mike mu buryo bw'ibanga rikomeye, mu gihe kandi ku rundi ruhande ingano y'amafaranga ogera ashaka guha ikipe Rayonsports ngo yigendere ikomeje kwibazwaho na benshi mu bareyo. Turaza kuyiganiraho ese nangahe, ese ogera ni ekipe imukeneye, ni ikipe zirenze cyane, ni ikipe zikomeye hano ku isi ndetse mu gihugu cy'Uburayi. Ingano y'amafaranga ogera birumvikana neza ko yakomeje kugenda ivugisha bimwe mu bitangazamakuru bitandukanye. Ku rundi ruhande nyuma y'uko Kenisi atsinze ikipe Rayonsports, umugabo utagira uripfana yishongoye ku kipe Rayonsports, hari ibyo yatangaje asesereza abakunzi b'iyi ekipe, turaza kubibasangiza. Nimba ari ubwa mbere duhe igitekerezo, ubundi tubwire uko ikipe yawe Rayonsports ubu uyibona. Ese kwitwara neza? Ese ni iki cyahinduka mu kipe Rayonsports ikakomeza igahatana? Ni byinshi ikipe Rayonsports igomba gukosora kugira ngo ikomeze ihatane igikombe cya shampiyona icyegukane. Ni byinshi ikomeje kugaragaza ko ikeneye, mu gihe abakinnyi basa nkaho batarwara iki gikombe cya shampiyona, hatongeyemo abandi bakinnyi bafite save ziremereye cyane, kuko mu kibuga hagati ubona ko byapfuye no ku ruhande rumwe rw'ikipe Rayonsports, mu gihe ogera atari yaza ubona ko nta kigenda pe. Rutahizamu we muri bariya babiri bavuga ko nibura ko batari bamenyera mu kipe nabyo ari effect za danje, abareyo bagomba gutegereza kuko Paul Gomez izamara ryumva neza cyane mu myitozo arimo gukora ibitangaza. Twanzike iyi ngingo ikomeye cyane. Uwayezu Jean Fidele yari yigendeye pe, abonye ko ibibazo by'umwe ikipe Rayonsports bitatuma ava muri ekipe no kwihangana gukomeye cyane nk'uko abasoja bituma ashikama. N'imijugujugu myinshi bamuteye abareyo batamwemeraga ndetse n'abayobozi bamugira ishamba. Ku rundi ruhande Perezida Uwayezu Jean Fidele yatangaje ko benshi nyuma yo kwihaniza bikomeye abantu bashaka gusenya ikipe Rayonsports burundu, ku munsi w'ejo mu masaha y'igicamunsi ubuyobozi bw'ikipe Rayonsports bwakoze ikiganiro n'itangazamakuru kugira ngo bushyire umucyo ku makuru amaze iminsi avugwa ko iyi ekipe igiye gusezerera umutoza ndetse n'umutoza mushya igiye kuzana. Ibi yabishizeho akadomo. Jean Fidele Uwayezu yatangaje ko Mohamed Wade azaguma mu kipe ya Rayonsports ariko nk'umutoza wungirije, kuko ngo amasezerano ye yari afite azamanza arangire. Azaguma mu kipe Rayonsports ariko kanota hano ari umutoza wungirije. Nicyo abareyo bagomba kwitega, ndetse yanaje gutangaza bidasubirwaho ko kuri iki cyumweru abafana b'iyi ekipe bagomba kubona izina rishya mu kipe Rayonsports ku mutoza mukuru. Ako kantu nako ukanote ahantu, ni nziza cyane ku bakunzi b'iyi ekipe. Abenshi babyitiranyaga ese Mohamed Wade baramwirukana, wapi, azakomeza yungiriza, ntabwo akwiye kuba umutoza mukuru bisanzwe. Niba nawe utarabibonaga, ubona ko amarangamutima yageragaho akamukontorora. Ku rundi ruhande yagarutse ku bintu bitandukanye, haba kwegura muri ekipe byaje no gutungura abareyo, yabitekerejeho
ariko asanga yabahemutse cyane, ariko anagaragaza zimwe mu mbogamizi zikomeye cyane, haba mu kubura amafaranga mu ikipe ya Rayonsports. Ni ibintu bikomeye mu ikipe ya Rayonsports, rumvikana ko bigomba gukosorwa. Mwabonye acuruza imikati, benshi baravuga ati ese ikipe ya Rayonsports buriya naho byarakomeye cyane ibibazo by'amafaranga, ngo basigaranye amafaranga yo guhemba abakinnyi gusa. Aho kuvuga ati ngo uzagura abakinnyi, byo byibagirwe kabisa. Ingano y'amafaranga ogera ashaka guha ikipe ya Rayonsports ngo yigendere ikomeje kwibazwaho. Mana nyagasani, ogera ko ashaka kugenda, se ikipe ya Rayonsports arayihangahira? Bukomeje kugorana ko ubuyobozi bw'ekipe burimo kugenda bumusaba akayabo. Rutahizamu w'umugande ukinira ikipe ya Rayonsports ogera ushaka gusohoka muri ekipe yasekeje abantu nyuma y'amafaranga ashaka guha ikipe ya Rayonsports kugira ngo yigendere, kandi ayo bamutanzeho ni menshi. Hashize iminsi ogera atagaruka mu myitozo nyuma yo guhabwa ikiruhuko ngo ajye gusura abavandimwe mu gihugu cya Uganda, aje no kuryoshya mu minsi mikuru. Uyu musore yahamagarwaga n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayonsports, ariko akanga kwitaba telefone, ntabikore kugeza aho yeruye akavuga ko ashaka gutandukana n'ikipe ya Rayonsports. Ubuyobozi bwa Rayonsports bwahise umukwama nyine tu, bwahise bumubaza ingano y'amafaranga noneho azaha ikipe ya Rayonsports kugira ngo atandukane nayo. Ogera yaje kuvugana namenye Patrick, muramuzi cyane, usanzwe ari SG w'ikipe ya Rayonsports, ndetse amusaba ko yatandukana n'ikipe ya Rayonsports nubwo ubuyobozi butabyumvaga. ku rundi ruhande, uyu musore amakuru twamenye nuko yabwiye ubuyobozi bwa Rayonsports ko ashaka guha miliyoni 5 miliyoni 5, ariko ubuyobozi bw'iyi ekipe bwabyumviye kure, bati barakubeshe, ko tugutangeho zira miliyoni zose wozane ibintu bisa nkaho gukina natwe. No. Ogera yarashaka kwerekeza mu Buhinde, yaraguzwe n'abafana ba Rayonsports bamukeneye kuri miliyoni zirenga